Ja sam organizirao za vas jedan vrlo zanimljiv kurs. Naravno, uz pomoć Akademije 387, bez koje ovo ne bi bilo moguće. Siguran sam da će vam kurs biti zanimljiv, da ćete me pažljivo pratiti. Kao što znate, radi se o kursu Database Fundamentals with MySQL. Prije nego što kažem nekoliko riječi konkretno o sadržaju kursa, reći ću samo još nekoliko riječi o sebi. Redovan sam student na Američkom univerzitetu, ovdje u Sarajevu, na odsjeku za informacione tehnologije. Vrlo sam zadovoljan sa do sada postignutim rezultatima na studijama i na fakultetu sam stekao opširno znanje, kako teorijsko, tako i praktično, iz oblasti programiranja i baza podataka. Naime, bio sam direktno uključen, najčešće kao team leader, na čestim i nekim različitim projektima usko vezanim za database architecture, database management, object-oriented programming itd. Paralelno s učenjem na fakultetu, bio sam vrlo aktivan na dodatnim kursevima i na online učenju. Posebno su me zanimali JavaScript framework i komplikovano i složeno queryanje baza podataka. To je dovoljno meni. Sad ću nastaviti konkretno o kursu Database Fundamentals with MySQL koji ću vam držati. Kurs o kojem ću govoriti se zove Osnove baza podataka za MySQL. Što ovo sad znači? Ovo znači da ćemo govoriti o posebnom načinu organiziranja i skladištenja podataka u jednu relacionalnu bazu. A zato ćemo koristiti jezik koji se zove MySQL. Opširnije ćemo o svemu ovome govoriti na kursu. Sad se možda pitate kome je potreban ovaj kurs danas u vremenu u kojem živimo. Pa potreban je svima koji će biti ili jesu direktno vezani za bilo koju granu IT-a. Znanje s ovog kursa će biti potrebno ukoliko ćete biti ili planirate da radite kao programer, kao web developer, kao database administrator, kao database arhitekt itd. Dakle, možete zaključiti da je cilj ovog kursa da vama kao početnicima pruži neophodno potrebno znanje i praktične vještine za interakciju sa bazom podataka. To znači da ćete nakon završene edukacije znati i moći da vršite CRUD operacije, da upravljate bazom sa procedurama i sa transakcijama, da modelirate sopstvenu bazu podataka, da vršite administraciju MySQL baza podataka. Kurs će trajati 5 sedmica, 2 puta sedmično, ukupno 25 sati i nadam se da se vidimo uskoro u prostorijama Akademije 387.